Oh, member sa tak Pu Lalduhoma kan some. Bu Deputy Speaker, kan sarkar hi anvan nei katikop maya COVID alo thlen kum kantor ber kum kasang ni som ni pakhat ni khani a kami kuma khan devolution of taxes atranga kan don tur aya kan beisei ai tam dai mai atam na hi vaibel se zariat som kwa pangaloi mai minon pe a kan mangan kum taka hetisat kan beisei phak lo bazeta po kan pastel lo kan handong hian na satakin COVID kan torna laka khan min puya lom om katikhopa tinemele ten theitop kan chowea nuai somli theu kan fana tangin kan sikchuaka Chief Minister Relief Fana mi puiten theitop an chua boka tin COVID awang liao kan mu kha vaibel chazale som pali om boka tin COVID awanga chomdol na kan kalzel turatan chomzol natan Central Sarkarin scheme thatak mai saski aron duanga chuta tangchuan hei vaibel chazakwa somkwa pasari gandong le to a health grana khan vaibel sa somthum pani gandong to boka ten kami kum khan budget kan pastel mi alo mu kan in rin mi alo vaibel se sang rukle somni panga supplementary kan han mule a heta kan pastel mi alo kan don le tak sikha kan budget zat ve ai tam za somnga le pali atingani heng zong song mal som na hi COVID hian aron kenga le lama nun na chan te kanoma apoi le rualin COVID awang hian kan sarkar hian mal som na adong neme ema thatpui na tham tak meu hi adong ani so wangin COVID ta na kan man ka chu sang ni le som ni pakhata za a poisa som thum khani maya akum le za somruk pali khani a COVID awangin za chen khat po kan sarkar in seng solova so ti lain vaibel che sang chuang COVID zara hian kan sarkar hian adonga mal som na ro pui tak ania COVID awangin kan che theilo ti hi chu ataka thil lo thleng nen hi chuan thilin melo tak ani ti hi chiang viawin ka hria ten chu tianga kan du kan mu ba ka chuan kan sarkar hian sumpuk awar viau maya kumle kalta chung khan open market borrowing atang hian invoice som thum le pathum poisa pukin vaibel se sang thum zaruk somriat pakhat an puk to a thatpui na tham ani hei po hi nabat loan hi voice som sari latoin vaibel sa zaruk somnga pathum andong to a ADB loan a hian vaibel se za sang khat le pali ruaman mek anile boka tin PM divina vaibel se zaruk pe kanya PMZVK a vaibel se za somriat pasari kandong to a tin kong siam nan manilo ka vaibel sa sangruk zaruk samruk pali min pele a tin digital Mizoram a vaibel sa somli be sei mek kan nei boka ZZM ti te sai ka ti te rusa ti te kan soi seng lovang heng zong song he kan budget pa ngai pia lama puk le thil danga kan don bel ani so ti chung chuan sarkar dang ten anti ngai mang mia lo consolidated sinking fund kan reserve fund da che lo ta na kan du em atang khan kan sarkar hian vaibel se zani samruk paruk alo withdraw le to boka ten ways and means advance he nikum khan zorwalin needing crores som thum pani puk ang ani tun kum kalme ka hian needing crores som ni pathum puk ang ani kan budget book khain ro tin overdraft hi voi kwa om to boka heng song kan sarkar ne suma chalai hi mason na dor tham a result mu tham atling to ni chu te chung chuan kumin kan budget thar tura hian kan opening balance kan en chuan minus crore zaruk somli ni crore zaruk somli leiba sa in tuna hian bul kan in tran puya ti chuan kan leiba zat hi hela hian kan soidan ein anglo fo maya
Mizoram farmer kan tamber za somruk panga kan ni tita ila Mizoram chuan farmer an tamber kan tianga UP chuan chu tiang zat anom lovang za kan te chuan ma se Mizoram farmer tamber aya tam tai kha UP chuan an amani khoi tang nge kan soidon kan ti chuan za zela ani Labor te thil dang reng fiscal deficit kan an ti zong zong hi GSDP be chane soi tur ania kongai taken po deputy speaker he house za om na kan maintain na po hian yanga hetiang ni lo zong hi chuan i soi to lo fram u mi pui te hi ibum to lo wang u thudik tak I khilangu ti hi kan in som dua ti chuan kan sot katanga kan sarkar ina an lei bazat an chut ang hisu adik lova RBI statement hi karon transandone RBI statement alo chuak to a chuta chuan sang ni som ni pakhat in kara khan kan leibat he za somli le pani ani India rama leibat tamber pani na kan ni chiang ani he hi sang ni som ni pakhat le som ni le pania RBI statement a kan leibat hi za som nga paruk ani India rama leibat tamber kan ni phathu omlo tun kum kalai hian kan leibat hi za som nga le panga ania India rama leibat tamber pakhat na kan ni le enga tinge pon lama te PR kan siama he house sung thlangin voin ni thlangin leibat lember pani na te kan la in chal ngam le helaya hian adik lovin figure hi ziak thinin soi thin maila RBI hi kan bum ngai lovang chu wang chuan kan in te na tur chu RBI hiani ti hi hria ilangin ten tuna hian nikum B E a kan le bazat tura kan tele tun kan bazet thara kan te hi a in tam le na ringot hi vaibel se sing khat sang khat le somnga le pangani kum khat chung in kan le bat apun na tur ringot po hi ka soya kha vai ni lo kum khat chung apun na tur ani chu kan sarkar in ron chop chuani chu ti khoba kum khat chung kan le ba apun chuan eng sarkar nge kan ni tak le ti hi soitam angai om lo ve kan budget pun ve na chun kan on tax ti vel te chu tui bill electric bill apunga bu faiman to do na chu ni mai adang development wang ani lo capital outlay kanin le chuan po deputy speaker hey ram kanin te na turani nikum kan phar lo na kha vai bel se sang khat som thum pakwa alo ni ta a labor rule na tur kumina vai bel se sang khat zali som li le pani kan pek nge ya hey kan pai le chuan kan apa capital outlay hian za som pakhat chau bang to do ni za som pakhat mang hian kan ram hi khoiram nge mo kan thlen puyang le hey sarkar chak omdan ani thayam nisina kan ngai thato kan capital outlay agriculture le alaita cheng noi khat chau zuk da noi khat chuanin tomato hun po kan siam le thei don em ni state pakhat velem kum khat chunga noi khat ani hian ani lawa kum le chung hian ele baratan kan sum ro man hi atlan niam char kum tin alatlan niam zar ma kan son lo cho facts and figure tangin a chiang ani ten kan ram din hun kan te na pui ber tu su GSDP growth rate hi ani ei khovelina ngai poimo em ani ta hian covid alo thlen kum khan sang ni som ni pakhata sang ni som ni le ni khata covid in min ran nang to kan budget se son lai point kan soi to ni so tiani chuan kan har sa don ti hriat renga RE a khan revise la in da niam to turani kan GSDP kha kan la in da sang ta thura actual alo thlenga ti chuanin gan in chu sual na chu vaibel se sang ni zanga som sari pasari lo tling ta ni chuti khopa sarkar in chu sual thin asum de chuaza tur hrelei theilo kan thon chuan mi pui de tan chuan aboi thak ngotanga 19% na tangin 9% kan tla thla ti chuan som ni pakhat ni kan lo lut ta chuan kan BEI atlem na hi vaibel se sing khat sang ni za som sari pariat ani ta ni nikuma kan BE le kumil kan BE ang in thau na kha cha alo ni ta kan GSDP athan na tur chu atlem na tur ani ka soina khatisat khan kum khat chung in lo tlem ta a person zong chuan
za som li le pathum atangin minus za som pakhata kan tlatani minus za som pakhachungeni development GDF GSDP growth kha kan thang mia lova zero po kan ni lova zero po kan tuk thol to lova zero nuaya khan negative growth in negative 11% in anung to zong in heram min kalpuini hey chu arab thak ti lo chi ani to lo zero po kan phak to lo ni tiang hi anom lowang Ministry of Finance in our economic survey on ti so thar kanen page 1 sang ni som pa som ni khan -5 kan ni dai to ni poisa khati zo zai donga puk boxi engatinge -11 a hian mintrum thak puitak mai le ti hi zona lian takani engatan nge in man engatan nge an man engate kan than puilo engate kan product ka pun chuan reng lo chuani ti chuanin negative growth in tuna kan budget thara hian deputy speaker kan tana -9 in tuna hian min tran puini zero po kan phalowa a bek zonga te thlak anung tol zong mason lo dan chiar thlaka za pakwa kan tol tlatoni chu kumbul kan tran na ni kum to pa eng taka nge kan lu don a hriat lowa chu ti lai chon covid kan chuan lama national national and GDP growth to 6% ani tunga India rama en minus omve national 6% ania Nagaland 8% Meghalaya 8% Assam pay to 10% chunglama ni ren so ti line ke ni minus in kan kala hey hi chu anin soifia angain kering Zoram mi puya hian ti zozai poisa mangsi in soifei angain karinga ten GSDP adik ngai lovani hey thil soifram takani sang ni som pali som panga tangkhan aron pungphut mai ni congress hun tangkhan hey hi adik lo shrimma achan chu budget estimate kan GSDP tangin angkin kan te sang daka kanin da actual lo thlenga khu da kan tla thale zia tu ma kan bum chong lova ma se budget pass line lan moi kan duani mi puya GSDP san chuan poisa puk thei chin atama chu kan thalelani kan fiscal deficit alan claim pha chu kan thalelani chu tiang budget lir chu kan chop chuaka chu wangin lan moi tum na budget mi puibum na budget in nga ngam lo na budget FRBM act na phut anga langtlang lo budget phur taka pass thei lo chi hei lir kanin chop ani ten inflation kan soi lenga thilman to na hi India rama chuan thilman to uncontrolla atlem tial tu na hian 4% chau ani to ni chu te lai chuan ke ni chu 8.41% ale ai tamin Mizoram thilman to ni chu ta kan chuan lam chu bu khana in ziaka Ukraine in do wang ni ta kan vati veta crude oil atowante Ukraine in do na hian Russia in aman chan vein India hi oil min leitir kainina du to kin kan fal chorle Ukraine in do na India hian kan lok puilutu elai kan tuar inflation ne san pha lo ti vete hi asia kinore atan thakop kati anglo ani heng hi ti chuanin po deputy speaker chu ti chung chuan all age pension sang ni sam ni pakhata trangin kan pe theilova well I've got house CSS noimi mania September thleng an pe tu naya ning ka ri aba kan labat saka kampa noimi April ni kumatrang khan labat sak chara ni khata cheng za thum somriat sau lo an nen khoi thak eram noi an duty chung lo po kan pe theilova PMGSY contractor lake Vaibel sa somnga kan ba BHC in Vaibel sa somriat Papua PNE in Vaibel sa somsari pariat pension pektur Vaibel sa somriat panga an lava poka healthcare mi sing ni sangtum jali somruk pani crore somruk le panga but ania police TADA ma kan pethelo poka atop na kan soidu chu lokana po deputy speaker tu na ya Ebenezer hospital khwan nurse panga na aruaka mi za chuang dilani female attendant na paruk aruaka
an lo su thakata sang sari je zangal lek ani cho mi za borin an deal bok ani cho Mizoram economy chwani kan mi pui te 100 he ani lo tlem te ponin chwani chu ti lai chuan kan budget hian kum nga na kan thlen na tura hian awai thazonga min kalpui apoi me ma hetiang hi chu an pas tla ka kan ngai thei ngang lo ani ka lo me